Oiro bagambira muteri yongerayi kandi bagamba mube n'okugumisirizawo akwija abasirikale ab'amaizi moving what? Water. Kumiana, oke pasti. DPC. Nah, unsak. Nah. Marina bahamnya tuh kayak this. Anirese bujundiremo akabusa kusasura sente munyira mu muntu akojya kujyamu uragwa ugwe ha muntu wundi bye Abantu bano babaire ne baruga omukibira kya Bugoma bakiragenda buli kiro buli nyekyakala ne batura ne bongane bagaruka ne batwale bongane bagaruka baitu abaine bagaruka bene eryato lya yechanga lyasobora kwa niriye kulembura lyagwa maize abantu abakubona bagwamu abamuhala abo bakutugamba ngo abantu babaire bahagati ya 35 na 40 abagwire mu maize zena abamu nka 10 bakutugamba basobora kuba ne bahona runi ne basagukaho ne basobora kukolesa obukodyo bono okwawukana baruga mu maize hati abanda enambe ikuyongera halabo tekazokereho na hati so tukyalindirire kyanda kyabyo kwerinda ekikujuna nsiba ne bya maize bayije kora mulingo batekaho obulyo obukurora nti emibiri yabagenzi yazoka akwa omukuru DPC obwakirige mu kikaro kino ekiro saazi be saa mukagaze ekiro asigege yahereza komandi yagamba hataba omuntu wena akwe amagezi okugenda mu kisaru ngo akutoza omuntu angabwa abantu ijyo bayigene bayinuka kurugo mu kibira
eryato lya dipira bantu baingi bafuire abataka twakamanyira honka kahiji ali mutaka okyaleni afuire nabandi baingi bafuire hyo tulinzire twere tesa kudanka kuyama imirambo bagama police egambire araba kwijja kaba marini bajja kujja kutuyambaho kutoze imirambo eyo ekitweke twena tuinamirira abo abantu baitu tukumanya umuhendo baitu abantu bagamba bali mbayingi abaigeri ato lijwe ne barugani bambuka kuruga police eri no bataha nkapacha tanukanso tukura shikanga bakinu kituinamirize muno tere abantu bo government iricyayino mulimo gw'amani go gukora abakuba obuhingwire president Museveni akafuna reporting abantu bali kurya enguzi kumara ekibira cya Bugoma andi atakawira obwire bulingwa bagambire ngo barenda kutamu ebisimba nuko bino maya ebye bibira birugeho azeme bisimba atorebe hagwa ekizibu cy'amani so turi kugira ngo government erugeyo yangusyeho enchwamo yakozire nuko abantu baruge mu kibira kireke kubaho yes tine cyeyamba kandi baba yambukire seri bagire mu district ndiyo ya Kikube kandi bari kuza kurundayo akasete bali mu kuyiyembera mu kurunda kasete cyonka mu kugaruka iryato ryabasa kubajumbikamo hajire kigonzi cyabasa kutera iryato ryabajumbikamo abantu ababali mu hahonekera abantu bake abantu nkashtu na batanu kanga harana cy'abantu ka 8 10 bonga government aturashaba mutuyambe mwebale munonga singa mutukonyera NRM eikaleho igumeho muno abakora hamaizi nayo no kirora nko umuntu usanire kumanya ngo iryato lino likwimba abantu bayingaha ubo kutunura abantu abafire 20 ukatunura abantu bagamba barugeni kizoka ngo iryato abantu 40 30 bali bayingi ninsaba burano yambuki abantu ko buhabuzi tekama abantu batoyita abo ko umuntu kintu cya muhendo muno kakumusanize ebisoro nk'ebindi nebisoro ebindi nabeno bekitinese nabwe kininjumire kinde kibayirehoga futike iryato abantu 30 na ugenda 40 liri ryato limu lyalitereza kora butanda bali mai nyatunga makuru ni bayijo wange ne bangamba abantu bagwire mu kisaru cyanguse kandi ne bangamba ngo iryato rero ni bambora rwema abantu 35 kwanga 40 baitu bangamba ngo abarugiremo bakwika mu 8 abayinji nibo bafuire ninyonya cyo nyamanyisa police nyamanyisa abembezi abahayiguru abakukwatwaho umubwiro bo osayizirege hakikaro hanguse nambera abantu batungiro butandobo na polisi yakagade izirege yareka yaturagire yagamba nyinshi yakara abantu batajya kisaru then ijya kwigereta abayo abakusora kuyama abantu abo nikinirwa abantu abo nibaika 20 na abafire mu kisaru cyanguse abo akaireka hati kitukatungira umuntu wena obo murambo gona abantu bacyali mukandi cyali hamwaro ogukusanga mu kyaleni se nambere tutungirege kikangaba kyo kufero abantu bayita bekyaro kya kyaleni abatuze bapacha tawni kanso no mbichoke bikwa ukana ababaire bayingi muno tusoberege kura makuru ago saha nkayibiri za rwebagyo nkabebembezi twalenga kujja kwika hasini baite kyo kongera twegeta kine tusangega abantu bamazire genda twalenga watu amanyisa polisi yakagadi yaija bayizirege mu bwire twalenga gukora ekibaye kisoboka abantu balema twalima kufuna no muntu nomu twarugaho twaleka tukozere entekaniza DPC ni musima ayizirege yakoro entekaniza ya mami ya informinga ba marine bana bavugira amatu hanya amaizi yatugamba kirokini bajakera ni bayija kuserwe mirambe eyo so nibo tulinzi tulakisaruhani tulindirize bayije tusobole kwetegereza obwingi buli mu maizi seriyo murango gunkubaha obumezi mbutwala ikintu kikuru kujikiti mugirukanize government ero ijja kuyambiraniza nira afune enchi wamu yeyo kyo government ekufune enchi wamu bwangu takungi kufune ekikanga bwanga kino nyoti nyine bingi byokubaza akubusasi nyine bingi amutima abayisezara nyowe nogwo umukozi ombaire manyira yabaire umukozi okutegeka engineer kutegeka mukiyapa nabo bagagendera mu maizi nyoni bangu kusa kumanyaho baita abantu abagiremo bayingi ibare eryo ikuntalo tinja kulijuka baita kawo umukozi okutegeka engineer mukiyapa na wagende imulyato omu so kiguireho abo busasi wingi obutuyine kanyomfu nemo busasi wabayisezara nyo babiri
Kahiji na Kachenji sasire muno ndana mbusaso bwingi nabantu nkora bali bayingi muno habo kulindira cheki tukulura tutakakengera abantu baitu bayinga abakyalo maizi muno tubaire tuizire hano tukuwetegereza abantu baita balo maizi baitu tikikasobokere kwa government eri kupambana ulengeri atuwana kuje tukengesa keki roho twain tusaba government ekole ekikwetagisa eijawa abantu abali ananya mwingi eretu wanirire tusobole kumanya abantu baita balo maizi basobole kugaba yambibwe bulo maso we kurangiri ajja kwatanisibwa omuntu wayo agwiro maizi tuli Aja kuwaambia